Te kau ngā tāngata kua mate, e iwa te kau kāore anō kia kitea, e mēti ana kei ngā rau mano te nui o te hunga ka pākinotia, e te waipuke nui kei te tauraki o te pāpaka nui a Māui. Koinei te rohe whānui o te tauraki, tai atu ki te rohe o Piripane. Koinei ngā kāinga e tūkinotia ana e te wai. Anei a Roihana Nuri me ngā whakamārama o te wā. Kei te rere tonu te waipuke, kei te tupu tonu te mataku I roto I ngā kainoho o te tauraki. No one would have ever thought that a tsunami would come through the middle of town and it just wiped out everything. I nā te kaha o te ua me te marangai I te rohe whānui o Piripane I ngā wiki tata nei, he oi no nanahi ka kaha ke atu te riri o Tāwhiri Mātea, ka pēnei te āhua I Lockyer Valley me Toowoomba. Nature has its own mind and it's sort of just carved its own path and you know, nobody can stop it. People are just blown away how we can have so much water come through. We live on a hill. He oi kua tai te waipuke ki te whaitua tonu o Piripane me te matapai hei a pōpō ka piki ake te teitei o te awa ki tua atu I te 5 mita. It's a feeling of powerlessness because the river has come, the water has come and it's wiped the slate clean. I know Toowoomba and I can't believe, looking at what's happened in Toowoomba, I can't believe how terrible it has been. It's like part of the map has actually been wiped out. Tērā ngā whakatūpato a ngā kai whakaora, kia kaua te tangata e hautū I tōna waka, kua uru mai hoki te kāwanatanga. Queensland has already faced some dark days, and there are dark days still ahead. But Australia is standing with you, working with Queensland to help Queensland through this crisis. E 2 miriona tāngata kei konei e noho ana, e whakapaiti ana ka pākino atu te aitua nei ki ngā rau mano kāinga. Roihana Nuri, Te Karere.